Whātāra whātu se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. O loo whaia neni tonga whitinga i se kiriwa pizza Tala Fou na osa whaia e se tangata i melepone mai tinga aina o na manuanga i fōlinga. Whai mai le ripoti o le kiliwa pizza le menu log na taunu ule no fuanga sa fuafua kiliwa iai pizza i Glenroy ai osa whaia i le tangata ma whai nai o na fōlinga. Whai mai leo ni manuanga o le asui ai le soifua o siari i Tala Fou ma ua a fia fuafuanga i le i whai misa pe o upo le atunu o eo no maseanga sala sia tangata na whaatino la na ngā luenga a ua whai nai. Whai mai na sola ese le tangata na osfa ia le kiliwa pizza ma avena na ato tupe ma ua wha matu nei e leo le lautele ia ata mai le CCTV ia fesosoni ai i le sa ilia o le ngaoina ia whaatino winga le alofa i siari i Tala Fou na o le 22 tausanga le matua. Ua whaia se whamatalanga le minista o le soifua maloloina Ausetalia o Mark Butler i le anga i iluma o tong fitinga ma puipuinga o le COVID se fuluiwa. Whai mai le minista e au i tangata Ausetalia na wa aia le leo lato soifua maloloina ai a wha ailoa e le i mali lie uma isi minista o le soifua maloloina mai stete ese o Ausetalia e toi whaatulanga le whaamalosia o le whaia o talifofonga. Whai mai le minista e tali tonu tangata popoto i tūlanga tau le soifua maloloina o Ausetalia uanga i ese mai ma tūlanga o vavao masa whapea fo i ma le whaamalosia o talifofonga. E amata i le asonga fua le vai asofou na mawhai o na amata whai le tuipuipuilo na wha po le second booster mō tangata e ta i tolu sa furu tausanga masidi atu le mātutua. E whaita wafa tangata i sini, ua amata neire ngā luenga o le wha mamaina o whale mawhanua, ina ua malosi mō leo lua i taimi le nei vai yaso le susulu mai le la. Ulo iai pea isi vaenga o le stete o ni usawelese o lo mawalu ngai pea le suawai, ma o lo whaatu ina pea i la tau e au mawai whaitu ia lava le ono sa se ia saunga le mule lei. O se tina e fitu se fululua tausanga le matua, na lave ina mai na ua polokala na taavale i tāwhenga, ma se manu vave atu iai le fesoasoani le au lavea ai, na mawhai o na whaasau ina mai ai o ia. Le tong fitia ona o afianga o le malulu ma le lava foi o le malosi le tino i le wharamai Kemsi. Na lave ina mai foi ma se tametite se fulu tausanga malona tina ina ua lolo vai alo lātou fale i le whaaitu o Inga i New South Wales. Na ave le wha malo o le premier o le stete i le au whainga ruenga lavea ai ma volunteers o na lo lātou sau i le lavea ina o soi fuola tunu e meise lo lātou sau whai pia i community taitasi e mana o miane le fesoasoani. Ua poe ina leo ali e tolu o na la lātou wa fianga le sapalaia o a upenga o whana i le itu isi si fōsini. O seri e luas fuluono ma le isi e luas fufitu tausanga le matua pu e leo ma whaia ia lātou suenga i Austral ma le isi whaitu o Wailand i le tai awana leila. Ua le tadia ina tālo sanga e tatala i tua. O le isi e ato i le tolu e luas fuluono tausanga fo i le matua mai Mount Druitt na pu e na foi. Whai mai na maua e leo se whana o le itu ainga luas fulua i nisi ma isi a upenga i le suenga na whaia. Ma o lo whetau wa ina o la tau na pu e ina o lo ngaruru e whaatasi o se syndicate e whaatau wai a upenga i le itu i saute i se sifo masasa e o sini. O le teminei o lo o wha wau ia suenga leo i le mata upulea ato ai fo i manisi soli ngā tū la fono wa alia e pea i tonu o sini wa a fia i le soifua o le totele e mai se lava foi i tupulanga Tala Fou. Ua toe whaamanatu mai le matanga duenga o soifua maloloina i tangata, ia mātala masila ma le totoa i le whaamai o le monkeypox, lea ua o atu nei i le se furutasi tangata ua afiai i New South Wales se lava lātou. Ta ua le ripote le 7 News, e fōringa mai o tangata e to olua ma le to o se furutasi lea ua afia, ua pepesi ai nei le whaamai i lau ele o Ausetalia. Fautua ina tangata, ina ia sila ma le totoa ma mātala, ia aunga o le whaamai, o lo masanomia o le isi to aiva o e ua afia na afia mai ia tunu i fafo a le to lua lea na afia lava i te tonu o Ausetalia. To e wha manatu mai le soifua maloloina ia manatua o aunga o le wha mai lea e au fia i le fiva, ti ngā o le ulu, matino, mangeso i nisio i tu tino, mai au lava o na va aise fo mai pe a whai wa iai aunga ma whai a fo i tali fufonga a wā lava le malupuipuia.
O tala na le radio Samoa, mo le nei fu ia wauli mai le I Ausetalia nei, ma le wha mo tatou whelo e fo I le vai aso fo I seisi wha poponga, ma nia tele le wha I unga le vai aso wha soi fua ia.